سلاف و ریز تماشاوان هێژە ئەم di bernameya Kurdî hîn dibim de dî sal pêşberî wana. Temaşavan hêja di dersa Bûrî de em li ser qertafên Kurdî em hinekî sekinî bûn. Em ê îro jî dîsal li ser vê mijarê dewam bikin. Şagirtê me jî benda me ne li cem me ne. Min jî bi xêr hatin heval min. Çawa ne? Başım xwe ji razî bê. Spas dikim. Belê me got em di dersa Bûrî de li ser qertafên Kurdî sekinîn. Êdî em ê îro ji wê derê hinekî dewam bikin. Em dixwazim dersa derbasbûyê jî bi bîr bînim. Ez ê tişekî ji we bipirsim. Vê ka çi qertaf tê de hene. Ez ê malikekê an jî beytekê binivîsim. Em ê li ser wê em ê piştî dewam bikin. Belê me got çi Kurdî de qertaf. Di Kurdî de qertaf, ez dixwazim dîsa vê binivîsim. Me got qertaf ek. Tirkî dibêjin ek. Belê ez ê malikeke biçûk binivîsim. Bijin heval çûne dil paşmayî dikin gazî çi ranayî dibêjim tu nezanayî ji lew guhdariyê nakî. Belê ev me beytek ji dîwana Sêdalî Findikî îktibas kir. Belê me got çi me beriya niha di dersa derbasbûyî de em li ser hinek qertafên Kurdî sekinî bûn. Em li ser kîjan sekinî bûn? Qertafa dema niha. Yani şimdiki zaman ekî em dibêjin. û qertafa raweya fermanî yani ya emir. Em ser wa sekinî bûn. Belê dixwazim eka ji we bipirsim an jî qertafa heval çûne li vê derê ne çi ye? Qertafa. Qertaf. Ya kîja qertafa? Berê qertaf çûne. Dema borî. Yani li vê derê bi rastî qertafa dema borî tune ye. Lêbelê ev em bêjin lêker fêl de li gor dema borî hatiye kişandin. Lêbelê em karin bêjin pêveka wê tune ye. Yani çawa ku Tirkîdan bêjin gel pêvek pêve tune ne lêbelê raweya fermanî heye ne emîr kîpî dibêjin Tirkî. Yani ek qertaf tê de tune ne. Lê li vê derê ne çi ye? Em karin bêjin pêveka pirane ye ya kesê belê ya pirejmara şexsê sisiye. Yani çûnekî çûne ew çûne ew ne yani ew ê gelek. Ew ne ê li vê de gotî heval. Heval jî em bêjin Tirkî bêjin çi üçüncü çoğul şahıs. Heval çûne dil paşmayî li vê derê çi heye? İ heye ne? İ jî ji bo şexsê duyem em bêjin. Mesela ez li paşma tu li paşmayî ew li paşma. Mamoste ez tiştekî dipirsim de em çawa fam dikim mesela yan piraniye yan dema boriye. Belê em dema borî zaten çû tenê dema boriye. Mesela çû hat. Ama tekiliye de. Belê yani pêvek pêve tune ye. Yani wextê ku qertaf di bê pêvek bê lêker bê pêvek bê di dema borî de. Belê yani jî şexsê sêyem. Yani bêjin çi üçüncü tekil şahıs. Li gor wê hatiye kişandin. Êdî li vê derê em zanin piraneyê ji bo wî neyê zanin. Ku me gotiman heval çûye yek bû. Yani yek ijmar bû. Li gotî heval çûne ev ne piranê. Gelekiye piraniye delil dike işaret dike jmera de nişanda. Heval çûne geleke. Çûn ew çûn. Çûn mesela bu bêjin yani çûn wexta hem piraniye hem jî dema boriye. Dema boriye belê. Çûn çûne til paşmayî ev î çi ye ji bo şexsê duyeme yani tu li paşmayî li vê derê jî dixwazim vê jî were bêjim ev li ji ber ku
قافیه وزن لوری کتیه یعنی نگویی ت لپاش مایی گویی تو لپاش یعنی ل او داخسته دکن گازی چرا نایل ودری کی جان پیوک هیا هم ده هیا هم جی نه هیا ده جبوی دمان ها مد درس بوی ده دیت بو نه ده هم نا دکن بله نه او دکن او دکن أري أو دكن إدما شخصي برانا همي عينينا بيفكوا أنا يعني جي نبتنيا دكن مثلا أو دكن أم دكن هن دكن هر سيج عينينا نا ما درس أبوري دكشان شيء دابو ما قلت بو أز دبينم تدبيني أو دبيني أم دبينن هن دبينن أو دبينن يعني برانا هردم نيا إن بل دكن ده شبو ده دمان هاب نه مثلا از دچم از دبم از دکم از دبینم از دخوینم جبوی دمان ها يعني انها از درسه و دبیجم آنها نه از الود نيرم دنيرم دبینم دخم دفخم امنا ده جبوی دمان ها مگو دکن نه جبوی پرانه يعني او يعني شخصي سيام غازي دکن غازي چرا نای چرا چیه چرا چرا neden? Neden? Yani dediğim bejin çımaji, an bejin çırajı. Neden? Yani jiçira belki her şey pey behava bunu bu çıra. Mesela jiçira tahati. Jberçi yani. Çıra. Nai disal vedre ihaya tu. Tunai. Ne? Tunai. Dikin gazin çıra yani tışmanay. Debejim verdisa dehaya. Demanaha. Demanaha. Ne? Tebeka demanaha. Bejim efçiye كسانة شخصي كسانة يكم يكجمار أزد بيجم دون نزاناي ديسا قبل بدري شخصي دويم اللي بلش فرد بيجن ليكرا بوني يعني بإنجليزي بيجن to be fiil yani Türkiye'de bejinçe işte olmak fiili. Yani çünkü evlaki tevlihe ve ne vaka olmak yani oldu oluyor. Yani manaya kavi cüdahaya ama bu İngilizce beyin emizar. Yani از باشم تو باشی او باشه ام باشم هون باشن او باشن بوی رنگی او جوری مجال که جدا نخوازم زیاد سری بسکنم لیدیسا شخصی دویم یعنی تو نزانایی جلو گهداریه ناکی تو ناکی افجی شخصی دویم دیسا پیشبری ما یکجمار بله ام لسر وان سکنی بون ام ایدی جوی داره دوام بکن ام بیجن قطافین پایه yani çara قرتافين پایه ین رنگ دیرن بله پایه او رنگ دیر تخوازم بنویسم پایه درجه مکارم بیجم پایه درجه است پیله anji renk derci sıfat renk der anji havalnaf an bejin sıfat Türkiye yani çava Türkiye'nin bejin sıfatların derece bildiren ekleri Türkiye ve eve sıfatların derecesini belirten ekler ben qartafe payeye yen renk deren Çinet Kurdida dona tır utrin yani em vi rengi em renk deren bepile dikin em astava belli dikin derece ava em belli dikin vakti me go yek tır ya dici trin beni mesela tren bejinçe en bejin shorter çiye shorter Tuzlu. Tuzlu. Shorter daha tuzlu. Daha tuzlu ne? Short tuzlu. Shorter daha tuzlu. Daha. Evet. Aslında bu diş mana vecibine short eve ve giden dişin geli. Ancak geli dişin herimne. Herim belki zili. Geli u khoy. Khoy ne? Khoy çiye? Tuz. Tuz. Gele tuzsuz. Shor tuzlu.
Yani de Türkiye her se peyve ji tuzê derdixin, ne peyveka çêdikin. Lêya Kurdî se peyve ji hev cudane. Şor, gelê, xwe. Yani se peyve te alaka bi hev re tune ne? Lê de Türkiye'de dibêjin çi tuz, tuzlu, tuzsuz. Yani her se peyve ji xwe çêdikin, ji tuz. Minaka ku tu gevurtir. Ben hezeke diyeceğim. Mesela diyeceğim ki baş baştır. Baş. Baş çavaya başa, İyi, baştır aynen. çavaya baştır. Pır baş. Böyle baş Pır başı. baştır. Yani daha iyi. Daha iyi. Benim. Baştır. Daha iyi. Beli, en bejinçe çetir. Çeçye çeji başa. Baş Ne? yani. Manaya Yani başiye. Li em ve çetir. Vakit çetir bikartini ne? Yani çetir vakit. Yani gelek cara çe naib karani bir tane. Yani ağlaba sadim karbeci not. Çetir vaka bu kalıbı. Hava hatiye giredane. Milli hem bejin çetir. Yani mesela bir bizlame çe falan tişi naki. Af game tip karani. Yani çep tane per naib karani. Li böyle baş uşur tip karani. Mego çetir. En bejin pirtir. Pirtir. Duştur. Anji. Tırştır. Tırştır çiye? Ekşi. Daha ekşi. Daha ekşi. Tırş. Tırştır. Daha ekşi. Tuşu acı. Tırşı. Daha acı. Tuştur. Tırşı. Daha acı. Nana. Tuş. Ha evet tuş. Tuştur rastı. Tırş. Tırş Tırş çiye? ekşi. Ekşi. Derim bejin kurmancın bejin tırşı. Yani bu inavi xwarin ekşi ne? Yani ne tırş? Yani belki tırşa. Damavi, bejin tırşı. Am karim bejin Turşu. Türkiye ji bu turşu. Çünkü Türkiye çiki xira kırına. Çiki xwar kırına. Bu turşu. Yani tırşı et yani. Kerem ki. Mamuste Kurdiye ekşim tırak çiye? Miz dibêjin. Mız. Miz yani belki her derine hep karanin, lê miz de bikaranin. Miz dibêjin ekşim tırak. Yani tam ne tırşa ulu zede. Çünkü navbera şirani u tırşıydı. Bejin ekşim tırak. Ekşim tırak. Kur hata birat. Ekşim tırak. Ekşiden. Miz. Yani navbera şirani u tırşayıydı. Ne bu? Tamam mızayati. Tamam خمسة أريد طعمها بالنسبة لي. بيش لما قلت ترين هيا أنا بيجينش دريش ترين. دريش ترين. بله يعني الفيدري شيء يهري دريش. يعني Türkiye بيجينش en uzun. Ömer Vedre Türkiye nefis'in en uzun. Direştirin. Böyle. Yani şimdi bejinçe qançtirin. Qanç, qançtır, qançtirin. Yani yeheri qanç, en iyi. Best. En iyi. Yani şimdi karnı bejin hejatirin. Hejatirin. Yeheri heja en değerli. En değerli. Böyle. Ez dixwazim pirsekê ji bikim. Ez ê mînakekê binivîsim malikekê. Ka hûnê pêveke bibînin. Nizanim de çi bêjim ez li vî halî ji mêjim ez ji lew hêstir dirêjim ez wekî tavê dibaranî. Wekî tavê dibaranî. Belê. Li vê derê hûn dixwazin pêveka raweya qertafên payeyê bibînin. Yan jî pêvekên qertafê lê belê baldar bin. Çekî xelet nebêjin. Kerem ke? Hestir. Hêstir çi manayê?
ولا نظام Hızlı. بله Hest. ام بیشن د پیوی که هنه یک هستر هیا یک جه هستر هیا هر دک جه هف جدانه هستر بترکید بیشن قطر هستر ام به چیک بینن چیه او جد به gözyaşı Gözyaşı. بله هستر gözyaşı بله للفدري افتر و اف قرطافن پایه نیک نویا لورا اف كوكا بيفيا لويدري قرطاف تونيا ام كارن بيجن او قرطاف تونيا اللي بلي او قرطاف يدن ام كارن بيجن هنا ازي يكدي بنفيسم وك علي زانت كسي جامك جحيجراني بخوار حجراني بخوار ساعتك درا فراقي ساعتك درا فراقي پرتره جسالا ويسال بله الفيدري ونكارن ببينن بوك علي زانت كسي جامك جحي جراني بخوار ساعتك درا فراقي پرتره صالا ويسال كلام كان پرتر الفيدري پر قلك پرتر هي قلك يعني الفيدري قلت چه وككو علي دزاني بس اخذك الفيدري هالبسماني ما مخلص أخوان ناس نابي خب كارتيني بيوك علي زانت كسي جامك جحي جراني بخوار بيكو جامك جا ام بيجي عشقي بخوار ان جيج دوربونا ديلبري جوي دور كت وجوي دوراهية جوي حجراني ام بيجن قدحك بخوار ساعتك دورا فراقي يعني جديل برا خو دوربون يعني ساعتك وي پرترج صالا ويسال بصالك يجي الجم ديل برا خو به صالكي او ساعتك وجه دور دبي جوي صالي پرتره درشتره بله خوشك وجيز قلت هنا كي وك علي زانت كسي جامك جحي جراني بخوار ساعتك دورا فراقي پرتره صالا ويسال بله فراق جداتي ام تركي بيجن ayrılık فراق ayrılık Camek şey yani. cam قدح Ha. قدح شوشه پیالم تلی سه چهار رنگاتی گوتن از وینا که جبم بله قرطافه کما دی هیا او جی چیه یا پنجه یا گازی کرنه قرطافه گازی کرنه بله ام چاوا گازی انسانات کن هوالو لو وا ان باكنا وا احمدو وا عليو بل يكشي يكجي ان بيجن اويا او يكجي ان بيجن ايا يكجي ان بيجن انويا اوج بوي ميراج بوي بيفين نير اي جبو بيفين مي و انوجي جبو يبرانا يقلك تي بكاراني بني ان بيجن شي ان بيجن وا احمدو الويدري وا ام كارن بيجن نبيفك نقرطافه نافك انجي بيفك لي وقتكم وا احمدو و احمدو الويدري او بوچه Nir. بو قرطافه غازي كرني جبوي كسين نير يعني جبوي بيفين نير و ام كارن بيجن بيفا غازي كرني او جنا بيجن وا علي وا احمد مالي ام جبو meyanji mesela Gülsümey. وا قرسمي وا اسمي Ha وا öyle اسمي mi? بلي يعني وا هفالي نا مثلا ام بيجن زلام بن بيجن هفالو جن بن ام بيجن هفالي Hevale. بلي Gülsümey. اختي ما زود درباس كنت بيجن قي اختي ما خلاص بو لبلي
مجاره مدنوی دما اما درس اولی ده ان شاء الله لسر و مجاره باش بسکنن بله تماشاوان هجا ایروجی ام لسر قرطافین درجه انجیه پیلیان ام سکنین حتی برنامه کدی ان شاء الله مجوی دری بردوام بکن بمینید خیر خوشیه ده بخاطره و